Oh guys, welcome back my YouTube channel. Tuni pha na isei do no mu chu ahile chaga pau hen lang hausa pau zong le ko ki bo ki ti ding a hi. Point number 1. Ang long ko ki war 1917 la ya chun ko ki mina British te anakido a ko ki min a mi zathum wal ki thi a hi. Ni na Mizo movement 1960 lai chun ku ki mina Mizo ho anaki ki thopi a ku ki mi som get wal ki thi a hi thumna Milongal 1993 lai achun NNCN I am hon tha chim ding 80 wa ku ki te mi sang khat le zakhat wal ki thi a hi lina Meilhegal 2023 achun Meilhe hon ku kite tha chimit ding atiwa ku kite mi zakat wal ki thi a hi point nga na British USA India Japan Germany UNO le wa noi gamtin in ku kiti abo e he do a hi ku kimin a hi state UTC se zong hello a country chan sim do na the history record le political identity hoita a hi tunia hi ku kimin ji a ki hat mo ki bui a hi poi lamkai hang san le lamkai ki thuta lo ji a hi ki bui a hi bove gan the jo se ku kimin a ki thu a gal jo se ku kimin a ki do a hi history le political identity ku kimin a bo a hi British in 1904 kum achun ku ki country ku kilen map chan ku kimin a ina simpio a hi tai chaga pau hen lang hausa pau jona ku ki bo ki ti ding a hi history le record nei lo zo le zo mi min a muding ne ding cha ding imacha poi lamkai ho ching the win Indian government angol nahi sawa history le political identity nei lo zo le zo mi min a chugam tum asim ding a nagyal ham government in refugee foreigners le illegal illegal ti a sei ho khu koi tabang ho ki sei na ham ti chu het angai hi ko ki nana pom nom lo wa zo na ti wa hel ko ki history chu zo history tin sei da win British map a ko ki len zong zoland or zogam ti a sei da win ko ki history le political identity ho hi London University lang a preserve ki bol a hi in nang ho ki chep na theding a hi poi a sal zing ding ko ki min a bo state hi hen lang UT hi hen lang country hi zong le ki sim theding a hi bo a hi a hen zia hegin how ki tunia isei do sim do chan tin subscriber ho anangai ho zo sen het lo ho het a in nei devin ikite mun he